Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nakabantay ki John Pong Juti Tiaring bat ki Wede ki Jingdon Kam Hakador kababebha Wanchikayo India kabadon hamaulai nongkwar. Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District Agalasi Ublay Hapok Jalam Jong Samla Forward Man Nongrem President Klalik Beni Kendu Ika Kongsi Kharkongor Kabelong Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills Nagabanta Bandawa Siu Baidut Ksan Shikilong Ying Jogi Hindre Ngut Kinong Shong Shnong Gishnong Maujai Kibelangat Haka Apot Sharong Hakawa Tihyang Kabadon Haka Thayang Warsadling Do Katba Gidang Tmu Banle Chayo Nongstoy Haka Step Joga Arpo Artarik Ntau Banai Agni Gaje Kendu Nagaliang Joga KSU Kalapun Pa Baka Sorkar Kari Bensiu Baidut Ksan Jigni Gilong Ying Dagaba Pensyong Nongrim Gini Ginong Shong Shnong Kilahat Banka Mekani Gawa Dagajing Bamban Se Namar Kimdan Dagawai Galanti Bandit Chayo Shahat Southwest District hadir bagi bakal dari jam sosial apa senang projai harapan remote ki mesin kelak dulu nak ada uji syarong nak kawat tiang nak apa tarik jeng tahun naik di mentakasi tarik nak lagi di kota juga isu Southwest District dalai punya kenduk yang Deputy Commissioner juga Southwest District bahkan kaji kedua jumi kelong bah mila rak ki akli ki mat kabangi la persol sport la syaka disi je sampai selesai kaban kong tolong ba ban sing ban sang na ta ki tu di longin di bayang ju hindrumut di baladum ke jigem atau sini nama kumba nama da ka pension rembu nama ba kun di parba tu bosnong ko tu dong thai ju ki nyo tu snong po ju tu ga thai ki hapan kami bay tu kawa wala preng ke jinhe nomor ba la kileng sunu la golong lagi yo lekhat ne le don kam terta ki hapan kam be ke boman se nomor ka tu bode tangka tu hi kalanti ya ka ba kala ban tempo ki sa sileng ko tempo ki sa ka cakar ba ki itu ya ke ji kran jungi la pensno ila dawai ka office ka disi ba de kan se ban uksan lembaga state disaster response fund ni kini fund ibadai berkini jinja salan shop di bawah Mariam hapo jom kajalar ko jokari berkoe di setelah sebut menaklan di situ habede kata benta la itu ini dengan persan bangle la benta bagi kini nantiru ba kajinyarap sakini gelongyen kalau kam kulai berbala nama bagi don gelongyen se di beladut no kamai kering besar dari sopan om bakal sokar bagi bordsek bagi departemen employ nan taban je ajing arab yakin dikelongin di bamat habakum kan diga apa ha ka bagi bahin juki diladu gajigem tan makadau jom katu gajija ha ka apa artre bat kawai kamat kabangi lapan snor golong ba kumangi ihi ba kadang gaji tua golong kapor jom katu ga convert ya ka nasional ba ka office BADO jom ka BADO di negara ini akan tu dibersih mengarahkan balong mentah naik ke air bagi dari konsep harapan malamot itu mentah buat susu tu negara ini akan turu bagi balong mentah napok kena jalan sebut meranjang kadon kaskin di MGSY buat haneng jom katu ke convert ke batua dari menakan ini dalam buat kadon ajisa kadon kau yang jengking ya kebalaman nampak dari skin di MGSY di negara ini tentu berstep bah di perstep satu jengking kenapa kan menjadi isu manismat bah kantam lu bah undai kata dari meramadu itu kalau nomor enam kuat kemudian baru isi sempat bah kum kini jinja basusi nangja apa di tempat kain bah habis kini aku himatu undai dan lakukan kisi yang menakran dulu yang lain juga konsekuensi bah terseluruh hidup di Jawa hidup di Jakarta bagi setenaru ban lagi uru keluar ban syingkia ban lagi uru la depa syaka state government berde konturu kontraktor kita pendapno itu gajingking PJSY hapo jom area dan lagi kesan inti ban lagi board district ki board sokal bagi dari syingkia dari kini mat kantam berde kini gamat ban pendap gajingking PJSY ban marmot itu ga convert balaman lembaga office BADO syingkia markumbaran jeng akram ni la kular bala bentar bagi itu ya kata kung kasar ni
mi dawaro berkonsep dengan surok PGSY itu di area nomor kedai Jakarta apa sniu surok apa juga distrik berkoi dan itu bagi surkar kan lagi nak kampoi haru dia ini jindawai jokasai